Anxo Lorenzo, vicepresidente, alcalde, alcaldesa, concellais, agradecervos a vosa presencia, pero quería agradecer sobre todo as mulleres de Córgomo que están facendo unha labor que de verdad a prensa já está facendo eco dese traballo que están a facer as mulleres. Están encantadas co que se nos ven encima, un día tan importante para o pueblo de Córgomo, un día tan importante para Vilamartín e para Valdeorras. Entonces, creo que ese día, decía antes a prensa estaba pedindo isto, que os siga pondo todo o que se poda para que a xente venga ese día ao pueblo. Queremos facer un día especial, queremos que o Día das Letras Galegas, que por fin chegou a